Dep matin la, oui men, moun sa ou pou ka pati la, men se pou moti yon tasyon stik la, dep matin men, fotan balam pou ka manche men. Dep baka kampe la nou men, moun sa ou pou ka pati, men pota la ou louvri, ou ta djoun ta pase pa de. Ok, mwen sa man. Mwen jè suit la, bon mayan le ap mwen bon plasta pou mwen ki den kaji men sa nan. Shelby. Bebe. Mwen bak pon ki sot ni e gare. Sale di ke gare la, se chope si. Ba samdi nou? Mwen souke souman vi pozo. Ba mwen nan yon avè fi sot ni e gare. Paske mwen souke souman vi pozo. Mwen boko jam jounou moun pose m kesyon sa bien. E ni repon mwen bien tout. Mwen pou m pose kesyon m ka repon mwen. Mse pal kaze peyi. Pou la zè sa ke l'enfant. Pou de l'enfant. An dan ki sa pou la soti. Dan se? E pou di pou lte l'enfant. Ah, E la mèm. E se yon ki te la l'enfant. Jesus! E se yon ki te la l'enfant. E, sa ke la l'enfant. Se? Koman se te fe la l'enfant? E pa pou di kon se la. Se pa se vle male vede? Se pou sa vle mla? Non e pa kesyon de sa mte lo. Kade? Mwen le? Dale ou. Dale ou. Oui. On a nou diel. On gen koutou sou mwen la, ou pat mwen. Jezu! Le mi chap poche sou mwen. Fok. Mwen le koutou, an nou chè ou konen pa fokal. Konen pa fokal. On a mwen le koutou a. E pi, mi chè kambe. On a la... Le mi chap pou y vini sou mwen. A fe kapris, oui. Ok, bey. Ki te y bat ko. Kote m kay pwene pou ko jam koni. Ayen, mwen sou y ba mwen premye bwe. Mwen si lè la vini pou y prende, pou y vini ba mwen dezem blo. Why are you running? Mwen te beman. Why are you running? E pi wala, mwen jou kon sa. Ki te fon. Bosta tampe sa wakon yon bosta. Bosta, e ba pou mda pou yon bosta. Ki te fon. Bosta, e ba pou mda pou yon bosta. Ki te fon. Bosta, e ba pou mda pou yon bosta. Ki te sik Bosta, nou ba pou. Mede lot la la. Mede lot la la. Oui, ma bébé la bosta. Ki te fon. Ou WhatsApp na bay voye sou la telefon pou yon bosta. E ba pou mda pou yon bosta. Ki te fon. Ki te fon. Bosta, e ba pou mda pou yon bosta. Bosta, mwen nou ba pou yon bosta. Vazina! Ki te vole? Vazina! Ki te vole? Ha ha ha!